Slowly but surely, ang naging diskarte kan mga rock climber nakabali sa first mataas National Crag Rock Climbing Festival nga ni maabot na safe and sound ang tuktok kan shadow wall sa barangay Mataas, Bakakay kanakaaging simana. Break mo na sa pagiging graphic artist ang 26 anyos na si Clara Cayosa kan Tugigaraw City. Kabali kaya sa bucket list niya ngunya na taon ang makapag-rock climbing. Kaka-start ko lang last year. So, mga 1 year na ako nagka-climb. Both bouldering tsaka top rope. Itong ginagawa natin top rope. Masaya yung samahan pag sa climbing. Kasi maraming lull time. So, pwede kang mag-rest with friends, talk to them. So, yun, naging hilig ko na siya. Tapos ngayon, na-meet ko sila Kuya Maki, mga tao dito. Tapos yun, masaya siya. Marami tayong pwedeng i-climb dito sa Pilipinas. Kailangan natin mag-climb. Nasa likod kan aktibidad ang grupong Albay Climbing Community as in Philippine Bolting Fund. Sigun sa pamayo kan Albay Climbing Community na si Sam Detera, Hunyo kan taong 2020 kan madiskubre ninda ang lugar kung sa indakula ng gadaan potensyal kan mataas crag sa Philippine Rock Climbing Map na pwedeng maging dugang na ecotourism activity sa probinsya nin Albay. Yung Albay Climbing Community actually is a non-formal organization naman. We don't have a set of officers. We are not SEC registered. Parang community of, is a group of mountaineers, outdoor people, outdoorsmen, rescue technicians, rope access technicians, with the same love and passion for recreational climbing. So parang out of galing sa iba-ibang grupo, nag-merge kami dito at yun, nabuo yung Albay Climbing Community, tulong-tulong hanggang sa ito ngayon, yung first national na rock climbing festival natin dito. Humingi na rin kami ng tulong sa Philippine Bolting Team headed by Mr. Maki Makinano, and doon na nagsimula. Nung pumasok yung Philippine Bolting Team last March 2023, yun na yun, rapid yung bolting trips dito, yung development up until now. So we have more or less 65 to 70 climbing routes na out of dun sa naunang mga 10 to 15 climbing routes na develop namin. Abril 17, kanopisyal na puunan ang 5 aldaw na rock climbing activities as in fun competition sa Crag Rock Climbing Festival. Game na game ining pinartisiparan kan 50 climbers haling Albay, Cebu, Baguio, Iloilo, asin Manila. Binistong kampiyon sa women's category si Aiki Fusilero kan Marikina City, asin Jonathan Pabellore kan Taguig City sa men's category. Well, in-encourage namin lahat ng mga mahilig dyan sa outdoor sports. Try nyo yung rock climbing, baka magustuhan ninyo. Kasi iba yung rock climbing sa iba yung rock climbing sa mountain climbing, magkaiba yun. So it is a common misconception na pag mountaineering or mountain climbing, may rock climbing na yun. Iba yun. So yun, nag-i-invite kami dun sa ibang gustong mag-try ng rock climbing. At the same time, tumulong na rin sa development ng rock climbing and sa promotion ng rock climbing as a sports. Kasi rock climbing ngayon is already an Olympic sport. No? So kasama na siya sa Olympics tulad ng basketball, volleyball. Baga na siya, hindi na siya yung parang parang etchapwera lang na sports ngayon. Opo. May tema ang aktibidad na Sand and Sands. Naging matrayumpuman ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan Department of Tourism, Provincial and Municipal Tourism, Culture and Arts Office as in LGU Bakakay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.